da kajing sukhia ke bajur halo kajing balamat da kinongnya baki trai auto rickshaw ki baju kamai jakpo da ka bakamai auto ki thain nongpo hakabai de ba kajing hakaban penbiang ki kot kisla tang nakadaw kajing sim kabu ki breu ki bateri hapo ka office jong u district transport office nakaliang kinong elam ka onongpo region auto rickshaw owner and driver association kilalik bani kundu markmat bat u district transport officer mantagasngi hapo nongpo office hakane kajing lik kundu ya u DTO ka ribo district nakaliang kinong elam ka NRA ODA lalang kmat da ubak Marcos Martin kum presiden ubak Joseph Sengkli lembat kiwe-kiwe ki dukon hakabala senranru da kinongnya auto ki badon hapok ka setri jongane ka senjuk nakaliang ubak Marcus Martin kum unong ngelam jongka senjuk kinongnya auto ulap pau ya kajing sokhia ka bajur halo kajing sim kabu ka baklem nongrem da u officer ubadi ban pek kum u motor vehicle inspector uba judowa da kador ka bahe nakabanta ban pembiang ikot gisla jong kitrai auto rickshaw kabalong palat bania kador bagi dei ban siu sekibor katana transport ulap pauru bakat kum kai ujor ba ulai ulum laitu ba une u officer jupoi trei tikna sapok ka office kabala pelong ru yakibabun kitrai bakinongnya auto banomla ban pembiang ikot kisla kapor ka babiang tanah kadaw ka jingbom poi tikna jong une officer sapok ka office henrei ka basolongo kalong bakinongnya bakitrai auto ki jusha otru wat yakakuna namar bakimla banyo yakini ikot kisla kapor ka babiang Dekai ke bala pelong epi kum kaseng jong kini nongnya auto ba finwan mi menta shau DTO jong kane ka Ribo district. Pelong ni bagi habunwan yo ya u. District transport officer. Kane ka step benda pelong sama ba. Babun ni kita ba nong bisong jong ka dong bihoi. Kamtam ki nong ki try auto ba kita auto kum ba pilih i menta bangwan lu yo DTO. Di kikuntan gini namar ba bunsen hi kadaw ba dosan ga ba penta ya ki try auto hantam bakin do lo jo ba ha ba kiwan ban renew ya ki kot kali ki hang ya po tio kami baik kata ka jenge ki namar ba judon u ki ai te hoi ha ba kiwan ban submit ya kot selanjutnya kakum katarik ke bala bu namar ba kikulu jinge mabun sin hi iha bersih ke kuna kita kipan namar ba de namar ba MVI judon apa office de anda kilawan hakapor ba udon mo jumi be kita kitin ba bahap sifan tega fan ka bahap lek sa government kalong la kajom wat ke ik bomi lakin ki bahap extra ru wat kita kapsa shau MVI apa kikli kata kide ki pagba ki betu ya apa kikli na u kani rasa pak extra boleh ni habna bunsen ni pun sibun kita tinamar nakaliang tu ni driver tu ni tu sini sibun namar gidai kita kiba kamai kena jakpo kamai ibarat mo pipet ko magi senang pada bat minta tada tu minta gidi sini kasurkar mo kamla pan ni bat ke dor jong tador nang te karno bangila ban kamai bat pendak biang ke besem lada naka office jong ka district transport office lada kinle literally kin kawai sagadian sekomon yangi mo bunsen hi nisa penbet nisa penthame kai mo dakume de kumpa haba bunsen kiperlok ki itu ina umba haba kiwan ban sebut ngikut selah hapo office di jor tak di gowe bam julong lain mo bam julong keling ngani ai kita lalpat kei ke bagi susi kalau nggak ada ai telah kan mentas step ini ai minta step jenis ayo kata kedai gue ka kebut rekam jong kini ki break beteri te mana berang keti kita ngintip bat nginang toket buten ladalap kebut baka ai ngasrai pada di mangal di mana-mana kena mak te ngakepat ya ka sorkat lengba jong DTO ban nya trilang ban ni nama ini ibarat ban nya ai ketika mau kedian bani namar ba dei mangi ke basu kamai kena jekpo dak punya auto ngibun gijinge ki bangi kendo ha ke jing bujuni kun da bala dina mar kara sumo himpua bani kun kini kitau balai ni haban ni madan ba ban kdo mo ya ka kerteng jong kita besar namar lagi bang bersih kene bro sikata kamdon kum kita namar kene kalau pala mentan kene kdo yo DTO mo I kubur bat ipliang ya ke ba ni pasak jimut bandom le palak mo ya ke ban le ban
Tikta gede ba ngiwan ban ke lu